dipaturuykan sayang, ndak ada rasa bakasan, candu setuju mereka itu nanden rasukan, dan sadari nan tak jadi, takkah dia suratan diri menyesu dinai menurikan hati malang mendenai rasoi manih di muka nyata di belakang lain di hati bukan den melukoi cinta ndak mungkin bisa diturunkan duri nan denai turiakan terasa dia makin mendalam. Maafkan sayang tak lambe denai katakan. Saja